Na 25 km od Sarajeva smješten je ranč Lazy Horse. U podnožju planine Ormanj, na oko 6 hektara okruženih netaknutom prirodom, pruža se izvanredan pogled na vrhove Bjelašnice. Jedan od onih koji ovu ljepotu gleda svaki dan je i Adi Hanić, glavni trener jahanja i pravi čovjek za one koji žele naučiti jahati. Ranč Lazy Horse je u septembru 2016. godine pokrenuo svoju školu jahanja, te je to sada jedan od naših primarnih ciljeva. U januaru smo pokrenuli jedan od novih projekata, a to je kamp za djecu. Znači, počeli smo organizovati kampove. Na početku smo organizovali zimski kamp, sada smo u toku organizacije proljetnog kampa i naravno organizovat ćemo i ljetni kamp. Ono što je jako lijepo što se veže za kampove koje mi organizujemo je to što sva djeca koja učestvuju u našim kampovima na početku kampa dobivaju svoje konje o kojih se brinu narednih 7 dana koji borave ovdje. Ta briga o konjima kod djece budi radne navike, budi odgovornost. A ovu ljepotu ne propušta ni Zinaida, koja redovno dolazi već 2 godine. Zinaida ima 18 godina i završava srednju veterinarsku školu. Ovo je moj konj, njegovo ime je Azat, njemu je 8. godina. On je borički Arap, Sergeli Borke blizu Rogatice. Ima razne disciplina u kojem se ovi konji jašu, ali ja njega najviše koristim za enduraške trke i za terensko jahanje. Kroz godinu dana koliko ga imam smo se upoznali i prilagodili jednom drugom. On je mene puno stvari naučio što školski konji nisu ipak mogu. Prije jahanja konj se mora dobro iščetkati i tu se potroši dosta vremena jer oni obožavaju da se valjaju. Nakon toga se stavlja sedlo i druga oprema u zavisnosti od discipline. Zaštitna oprema je obavezna i za jahače, a osnovni dijelovi te opreme su zaštitni prsluk i kaciga. Konjima je isto tako bitno da se dobro izmori ako su uštali puno vremena. Tako da njemu ovo dobro godilo. Evo, kao što vidite, on će zaspati u meni ovdje. Poslije jahanja ili poslije terena konju se peru noge da bi se ohladile, da ne bi se došlo do upale, čiste se kopita ponovo, što je veoma bitno jer ako kamen zapadne, onaj može doći do ozljede, može ga žuljati. Nakon što se noge operu, poželjno da se posuši, ali ako je toplo, bolje je da se ostavi, da ga hladi. Poslije čišćenja, nakon terena ili jahanja, konj se ostavlja u štalu da jede ili da se napije vode. Jahanje je iskustvo koje može promijeniti kompletan čovjekov život. Zinaida je recimo došla da volontira i da stekne iskustvo koje joj je neophodno za veterinarsku školu. Dok sam učila jahati, osjetila sam kako mi se i tijelo mijenja. Što ljudi kažu, konj radi sve, to nije istina. Jahač se mora zajedno s konjem uskladiti i daći tu neku ravnotežu u sedlu kako bi ostao i kako bi konju olakšao da se kreće. Dok sam pronalazila tu snagu i ravnotežu, osjećala sam svaki mišić u mom tijelu da se mijenja, da se razvija. I kaže se da kad konj hoda, da se tvoji organi mrdaju kao da ti hodaš, što je veoma dobro za ljude koji imaju problema sa stomakom, sa probavom i sl. Održava neki fini metabolizam u tijelu. Dokazano je da prisustvo životinje poboljšava imunitet, a razvoj emocionalne veze sa životinjom rezultira osjećanjem ljubavi i odgovornosti prema jednom živom stvorenju. Za mene jahanje na početku bilo šminka, da tako kažem. Ja vidi mene, ja mogu jahati, ja sam sada šef. Ali kad sam upoznala svog konja i dobila svog konja, to je se promijenilo u nešto kao simbioz, kao jedan par, dinamični duo što bi rekli, gdje on i ja malte ne možemo mislima komunicirati. Ta je veza između jahača i konja meni najbitnija. Bez obzira što neki misli mora konj slušat, mora, ne mora, kad konj vjeruje on će sve uraditi. I mi smo evo gradili tu vezu godinu dana, malo više.
I sada vjerujemo jednom drugome toliko da ako me on odvede negdje u šumu, znam da će me vratiti kući. Vjeruje on meni da mi na oko skočio s litice. Posebnih ograničenja kada je dob jahača u pitanju i nema, a benefiti jahanja su više nego očigledni, bilo da su u pitanju emocionalni ili fizički. Razvoj samopouzdanja i odgovornosti je skoro pa zagarantovan. Svi konji koji se nalaze na našem ranču su mirni i stanirani konji. Znači, oni su prošli neki put taj neki trenažni put da bi zauzeli svoje mjesto u školi jahanja. Ljudi koji nemaju nikakvih saznanja o konjima, često bi rekli da su konji životinje koja udaraju i jedaju, ali to nije tako. Znači, to možemo uporediti to sa ljudima. Ljudi isto, koji nisu odrastali na pravilan način, isto tako izrastaju, poslije imaju loše navike. Znači, naši svi konji su imali jako lijepa odrastanja, znači danas žive na jako lijepom mjestu, odgajali su ih jako fini ljudi. Svi ljudi koji danas rade s ovim konjima su veliki ljubitelji ovih životinja.